Gusoma Bibiliya birambuye, igitabo cy'Iyimukamisiri umutwe wa 24. Imana igirana isezerano na Isirayeli. Uhoraho abwira Musa ati zamuka umusozi unsange, uze uri kumwe na Aroni na Nadabu na Abihu n'abantu 70 mu bakuru b'imiryango ya Isirayeli, maze mupfukame ahitaruye. Ariko Musa wenyine aba ari we uza hafi y'Uhoraho, abandi ntibaze kwegera, kandi rubanda ntibazamuke hamwe nawe. Musa agarutse amenyesha imbaga amagambo yose y'Uhoraho hamwe n'amabwiriza ye yose. Nuko imbaga yose isubiza mu ijwi rimwe iti amagambo yose Uhoraho yavuze tuzayakurikiza. Musa yandika amagambo y'Uhoraho yose, hanyuma azinduka mu gitondo cya kare, yubaka urutambiro munsi y'umusozi, anahashinga amabuye 12 yibutsa imiryango 12 ya Isirayeli. Hanyuma yohereza abasore b'Abayisirayeli batura Uhoraho ibitambo bitwikwa, maze ibimasa babitambaho ibitambo by'ubuhoro. Musa yenda igice cy'amaraso ayashyira mu nzeso, asigaye ayatera ku rutambiro. Nuko yenda igitabo cy'isezerano agisomera imbaga. Baravuga bati ibyo Uhoraho yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Musa yenda amaraso asigaye ayatera imbaga, avuga ati aya ni amaraso y'isezerano Uhoraho yagiranye namwe, rishingiye kuri aya magambo yose yavuze. Musa azamuka umusozi ari kumwe na Aroni na Nadabu na Abihu n'abantu 70 mu bakuru b'imiryango ya Isirayeli, maze babona Imana ya Isirayeli. Munsi y'ibirenge byayo hari hashashe amabuye y'agaciro, ubururu bwayo bukabengerana nk'ijuru. Nyamara ntiyagira icyo atwara izo nyamibwa z'Abayisirayeli. Bitegereza Imana maze bararya kandi baranywa. Musa amara iminsi 40 ku musozi ari kumwe n'Imana. Uhoraho abwira Musa ati zamuka unsange ku musozi uhagume, maze nzaguha ibimanyu by'amabuye nanditseho amategeko n'amabwiriza yanjye ngo bibabere inyigisho. Musa ajyana na Yozuwe umufasha we, bazamuka ku musozi w'Imana. Ariko akaba yabwiye abakuru b'imiryango ati mudutegerereze hano kugeza igihe tugarukira. Dore muri kumwe na Aroni na Huru, nihaboneka umuntu ufite urubanza azabe ari bo abaza. Musa azamuka ku musozi, maze igihu kiwubudikaho. Ikuzo ry'Uhoraho riguma hejuru y'umusozi wa Sinayi, igihu kiwubudikaho iminsi 6 yose. Ku munsi wa 7 Uhoraho ahamagarira Musa mu gihu rwagati. Ikuzo ry'Uhoraho ryabonekeraga Abayisirayeli rimeze nk'umuriro ugurumanira mu mpinga y'umusozi. Musa rero yinjira mu gihu, maze azamuka ku musozi. Musa aguma ku musozi ahamara iminsi 40 n'amajoro 40. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Hari ubusobanuriro buri mu Bibiliya ntagatifu hasi, umutwe wa 24 murongo wa 6. Musa yenda amaraso. Uwo muhango uvugwa hano urakomeye cyane, ukatwumvisha neza amasezerano Uhoraho n'Abayisirayeli bagiranye ayo ariyo. Igice kimwe cy'amaraso y'ibimasa byatuyeho igitambo gisukwa ku rutambiro ruri mu kigwi cy'Imana. Ikindi gice giterwa imbaga. Ibyo byerekanaga ko Imana y'Abayisirayeli bunze ubumwe, mbese ko bafite nk'amaraso amwe.
abantu rero bahuje amaraso baba bafitanye isano idashobora gukuka. Uko niko isezerano rya kera ryashyizweho, ariko twibuka cyane cyane isezerano rishya rihuza abantu bose n'Imana Data babikesheje amaraso Yezu Kristu yameneye ku musaraba. Ni Matayo 26:28 n'Abahebureyi 9:12 kugera ku 26. Iri somo twe ritubwire iki? Imana yagiranye isezerano na Isirayeli. Isezerano Imana yagiranye n'umuryango wayo, natwe ababatijwe tuzirikana ko Imana igirana isezerano natwe muri batisimu. Ntabwo rero ari Isirayeli gusa. Mu kugirana isezerano n'Imana tugira umuhuza cyangwa uduhuza n'Imana, umupasiteri se ku baporo. Musa aragiranwa n'uwo nguwo uba uri hagati y'Imana n'umuryango, noneho icyo akoze kikaba kuko ari nk'Imana igikoze. Musa abamishaho amaraso, ni nkaho yarabafatanyije n'Imana, kwa kundi padiri akubatiza cyangwa abasezeranye. Ababikoze atari nka Padiri Maxime mu izina rye, ahubwo abikoze nk'uhagarariye Imana. Aha ngaha ntawe ushidikanya ko Isirayeli yagiranye n'Imana isezerano, nubwo ibifatika babaga bari kumwe na Musa. Amaraso rero ni isezerano. Twumvise umugati wa manu watwibukije Ukaristiya. Twibutse urutare bakubise amazi akamanuka bakayanywa. Twibuka hari byinshi bigaragaza Kristo kuko mu isezerano rya kera. N'ayo maraso atwibutsa divayi ihinduka amaraso ya Kristo mu gihe cya misa. Musa yenda amaraso asigaye ayatera imbaga avuga ati aya ni amaraso y'isezerano. Niko tubigenza. Fata divayi ayumugisha yazibye avuga ati nimwakire maze munywe mwese, iyi ni inkongoro y'isezerano rizahora iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira mugirwe imbabazi z'ibyaha. Murabyibuka ariko tuvuga mu misa. Uhoraho yagiranye namwe rero isezerano bishingiye ko amaraso bwari ubugingo. Amaraso n'Abanyarwanda muzi ko bajyaga banywana. Amaraso ni ikimenyetso gikomeye cy'ubuzima. Amaraso niyo yabonye atera ubwoba. Amaraso rero kuba koko twaragiranye n'Imana isezerano rishingiye ku maraso, niho ngo twagombye kuba tubaho twaramwanye n'Imana. Kunyabunda tujya mu misa tugahazwa. Twagombye kuzirikana ubwo bumwe dufitanye n'Imana, kuko icyo kimenyetso gikomeye twagiranye nayo ari ndasimburwa. Musa rero ngo yagiye iminsi 40 ku musozi ari kumwe n'Imana. Iminsi 40 ni iminsi yo gusiba, ni iminsi yo kuganira Imana, ni iminsi yo kwikubita imbere y'Imana. Ese twebwe ko mbona Musa yajyaga yigira imitwe tujya tuyigira, no gufata icyumweru cya retraite biratubera imbogamizi. Ariko niba Musa yarafashe igihe cyo kujya guhura n'Imana, natwe tugomba kujya twishakamo igihe cyo guhura n'Imana. Abiya Imana muri weekend bagira icyo bita weekend de recollection. Abari umunsi umwe presque n'igice, ariko bigafasha. Nawe ubwawe wagombye kugira igihe cyo guhura n'Imana. Musa amaze iminsi 40 kuko mu buzima Imana impaye nzashaka igihe ngomba guhura n'Imana. Mbashimiye rero uburyo mukomeje gukurikira ibyanditswe. Turangije umutwe 24. Rero tuzatangira igice gikomeye ngo amategeko yerekeye ingoro y'Uhoraho, kuva ku mutwe 25. Bugira umunsi mwiza, mukomeze muryoherwe n'ibyanditswe. Ushobora byose aduhana umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.